Саламатсыздар, Рускөл онлайн YouTube каналына катталуучулар. Бүгүн 26 март Каракол шаары авто базары, авторынок. Азыр жеңил унааларды көргөзүп берем. Андыктан биздин баракчага катталып, лайк басып, комментарий жазганды унутпаңыздар. Мындай баштайлы, Мерседестен баштайлы. Мерседес 90-жылкы 2 куб 8 расход 300 000 сом дейт. 708 94 73 33 номери. Жанында Audi S4 90-жылкы 2.3 объем 270 000 сом дейт. 707 64 90 95. Toyota Mark X 2005-жылкы 9000 доллар дейт. 10-12 расход 0502 14 27 27 номер. Кайсы канал? Скөл онлайн. YouTube. Азыр куруп жасап келем, Audi S4 A6 91-жылкы 2.6 объем 8-10 расход 350 000 сом номер жазылып турат. Mercedes 140 2003-жылкы 1.4 объем 4-5 расход 250 000 сом. 80 деген. Салон. Passat B3 89-жылкы 1.8 моно 7.8 расход 200 000 сом дейт. 0703 45 77 41 номери. Mercedes 190 84-жылкы 2 объем 8 литр расход 120 000 сом дейт. 708 144 148 номери. Honda Accord 2000-жылкы 1.8 объем 7.8 расход 5700 доллар. Deo Nexia 2009-жылкы 1.6 объем 5.6 расход 250 000 сом. Состояние хорошее. Passat B3 93-жылкы 1.8 моно 6-7 расход 220 000 сом дейт. Срочно. Audi 80 85-жылкы 1.8 расход 80 000 сом. Golf 2 89-жылкы 1.8 карбюратор 6-7 расход 100 000 сом срочно. Өтөл музыка Audi A6 95-жылкы 2 объем 10-12 расход 470 000 сом. Номери мотору Audi B3 универсал 89-жылкы 1.8 моно 7.8 расход договорная 504 39 20 20. Mercedes 24E 95-жылкы
Открыта договорная номері. Бұл жақтарда малымат барақшылар жоқ екен көбінкі. Audi 186 жылқы 1878 расход 100 000 сом. Номері. ВАЗ 2114 2005 жылқы 1.5 объем 6.7 расход 100 000 сом дейді. Меняй нас код. Номері. Мотору. Honda Odyssey 97 жылқы 2.3 объем 8.10 расход 450 000 сом дейді. 507 08 07 71 номері. İçinдағы. Toyota Estima. Birinci жылқы 2.4 объем 10.12 расход 700 000 сом. 650 000 сом. Номері. Passat B3 91 жылқы 130 000. Passat B3 89 жылқы 1.8 mono 7.8 расход 260 000. Механика 707 362 462. Golf 4 объем 1.6 2005 жылқы бензин 280 000. 708 80 80 98. Қандайсың? İşte жақсы ба? Атын өзі көртілексің бе? Иә. Қашан? Білсем, ары бері олар. Бет шығын, қайры кетулі, ұшын Салып қойасың да? Все, хорошо. Жоқ му? YouTube батырдың? YouTube'да бар да. Ысық көл деген YouTube ашып алғанбыз. Deo Nexia 2005 жылқы 1.5 объем 775 000 дейді. Экономичный машина бірісі. Семерка 2007 жылқы 1.6 объем 6.7 расход 200 000 сом. Есть варианты 706 380 180. Вишневый свет. Кызыл. Там Москвич 412 72 жылқы 50 000 сом дейді. YouTube. Жанында. Семерка. 2006 жылқы 1.6 объем 6.7 расход 150 000 сом срочно. Номері. Бөйдің қатарға өтөлі. Бөйдің қатарға өтөлі.
Total Levin deyip. Böyle yakacaktan başlayalım. Hoppa, 2002 yılki Albion 1.8 7000 dolar, 701 51 0051 mini tork ақ цветте. Passat 230 millet variant номері. Mercedes 124 91 yılki 2.3 Albion 260 millet 0501 122 999 salon. YouTube tartıldılar. Tartıldı. Bayan ve 320 metre oldu. 94 yılda 2 kup değil. O telefon номері жоқ екен. Passat B3 89 yılki 1.8 Albion 8 расход 160 мың срочно дейді. 0501 410 309. Mercedes 2002 yılki 2 Albion 2 Lita 8 9 расход 6500 dolar. Telefon номері. Suzuki Alto 2004 yılki 1.1 Albion 4.5 расход 245 мың дейді. Механика, центральный замок, ABS, IP кондиционер 0588 40. Volkswagen Passat B3 1.8 mono 185 мың. Nexya'lar Gauken. Daha bir Daewoo Nexia 2005 yılki 1.6 Albion 7.8 расход 200 мың дейді. Номері. Öydегі жаққа жылалы. Audi S4 93 yılki 2.3 Albion 810 расход 200 мың срочно. 703 870 970. Jetta 93 yılki 1.3 Albion 6.8 расход 150 мың дейді. Номері. Audi S4 93 yılki 2.3 Albion 910 расход 280 мың. Mexanika 707 18 25 25. Passat B3 89 yılki 1.8 Albion 7.8 расход 140 мың S variantı 509 09 69 99 model. BMW X5 2001 yılki 3
Объем дизель 8 расход 8500 доллар 709 37 82 78. Janda Honda CR-V 2003 жылғы 2 объем механика жетті. Он расход договорна 4 ВД 702 124 872 4 штук комплекте. Forester 2003 жылғы 230 пробег автомат объем 2 расход 12 родная краска 8500 доллар 708 55 99 33. Mitsubishi Space 98 жылғы 2 объем 810 расход 400 000. Номері 553 32 32 10. Evet, tam Mercedes. Екі мың алтыншы жылғы 3.5 объем расход трасса 9 дейді. По городу 15 литр без вложения КП 5 штука. Маалымат парақшасы. Жанында Toyota Avensis 2002 жылғы 1.8 объем 6.7 расход договорная 5800 доллар. Есть вариант 701 211 497 497. Venta 90 3. жылғы 1.8 mono 6.8 расход 2000 сом без торда. Салону. Аккорд 6000 долларды 2000 жылғы 2 объем 0578 18 18. Яқта семерка. Аспай лампочка емес. Бензин қанша көрсетті бензин аз. Сегодня только 180 000 дейді. 2008 жылғы. Audi S4 93 жылғы 2.8 объем 910 расход 207 737 44 88 телефон номері. Ряд тарталы көмчікше қалқылады. Niva 2005 жылғы басы 350 000. Бітсеуіңе сау ба? 704 33 82 67 номеріне çalsanızдар болады. Niva бітсеуіңе сатылады. Бұндайсың? Істеп жақшы? Сүйді өтпей. Сүйді жақшы. Vaz
21.05 2013 жылғы Pittis Tubka 1.6 объем 7.9 расход инжектор 0772 55 02 номері. Kia Spectra 2006 жылғы 1.6 объем автоматына договорная номерді жақсы көрмей отыр. Volkswagen Passat B5 2002 жылғы 2 куб кондиционер электростекло электрозеркало вложение не требуется $5000 дейді окончательно 0556 63 33 14 номері. Салон мындай. Семерка 2013 жылғы 220 мен сұрап отыр 705 18 69 78 номері. Deo Matiz 2008 жылғы 08 объем 6.7 расход 275 000 дейді. Возможно варианты 0700 06 36 30 номері. Яқта Subaru Forester 2008 жылғы 2 объем 7 расход договорная 0990 066 999 номері. Багажник бар оркен. Opel Monterey 90 жылғы двигатель 3 коробка 4. У него что еще прикол, у него сзади самоблок стоит. Да? Да. У него если один самоблок, то второй. Мындай. $350 000 701 14 32 14 Mercedes. Семерка 2010 жылғы жақсы жазып алыптыр. Mazda 626 85 жылғы 2 объем 8 расход 80 000 дейді 0505 55 66 58 номері. УАЗ 469 89 жылғы дизель объем двигатель 3 куб от Мерса турбина дейді. Коробка Pittis Tubka 0707 70 70 40 номері. Ақсуда екен. Сіздікі ғой. İçim onday. Так, вот так. Маалымат парақшасы жоқ. Outback
700 ming so'rayaptir. 3 kub gaz benzin 702 95 69 49. Ушуну менен бүгүнкү эфирде бүгүнкү видеолор бүттү. Бүгүн 26 март Каракол шаары автобазар, авторынок. Силерге Ысыкөл онлайн YouTube каналы болду. Андыктан биздин баракчага катталып, лайк басып, комментарий жазганды унутпаңыздар. Саламатта болуңуздар.